salisan tatabun ka darsu 3 ka darsu tatabo ender babu sisyon. Qala ta'ala ala dal wa dharu terte ma bagi kala ko heddi min riba ay utruku terte wa hada dum do amrun ko fiya ke bitarki riba terta go riba wal amru yamirore nde yafidu hinde naftore al wujuba wadagol fadalla ino tindini ala anna man yata'ata riba wonde hino fawi kala yawdo yetti riba on wonde kala yawdo yetti riba kada sa gomdo weddi amra Allah fiya ke Allah yamirore Allah nde rabi anna ibnu anna Allah subhanahu a'lana wa fi'ni al harba gere ala man lam yatrukil ta'amul bir riba edo kala mo accal gollitirgo riba fagal ta'ala la dali fa illam tafalu sun huwa lum ay lam tatruku stay on accitali riba fa adanu aw harahe bile bi harbun min Allah wa rasulihi dio Allah dandu en amin ay ilamu haray ande annakum nonon do ko yaayo ko ne be wonde haray to haribun Allah on habide Allah on piride Allah wa rasulihi en laado makko kono no ande si don mari dole e juude ko dartoron Allah en laado makko khamisan jawabun nun tasmiyatul murabbi innugol gollitiro riba on wadangol mo riba on inde zaliman katonye wadhalika dum fi qawli ta'ala ko ender dalal makko falakum nawdani on haray hettogo ru'usu amwalikum ko e jawle mon den la tazlimuna on duwa ka tonyude wala tuzlimuna non kadi on tonyata wa min al muamalat ribawiyya no jaa gollide riba yankoje de kade al qardu bil fa'ida al qardu nyamande bil fa'ida ko do woni e sabu di do piji nafureji nyawlagol di do piji jogidi nafore bian yaqradahu nde o nyawlata mo shay'an goddum bi shartin e sartino an yuwaffihi ndo yobitatam akthara min ko buri do demum ay mi do nyawlde madum do ko desem kalte kono ko permi kalte on jonni tatala nani anani dey ka nam do nyawlde madu dusen got kono ko dusen di yobitatala aw yadfa ilay ma o dunya o jonna faade e makko mablaghan valeur ko yonata min al mal immorde jawdi nin ala an yuwaffihi e de ndo yobitatam akthar ko buri do demin he mudum e binasbatin ka dambande muayyinatin toddande kama huwa al ma'mul wa nawniri ko dum bihi ma'mulu bihi ko dum wona gollitirede fil bunuk ka bankiji ma dum fil banuk ka bankiji wa wadum do riban ko riba sarihun feñu dum sudaki fal banuk bankiji dinno to qawwema hidi nyibindire e bindire be egde safqatil qurud sabu fibugol embre valeur nyamandeji din bayna ha hakkunde kanyum banko wa bayna dawil hajati e hakkunde jomirabe haaju wallingol mbudi tombe wa arbaban e hay sanamuji kadi attijara sanamuji mi mana be bedi ho yeeyir ko njulur ko ligoy washabul maswani e yimbe izinji wal harful mukhtalifa hurufuje lutondirde fatudu fauli haulai fatudu fau o dunya o jonna li haulai wonande be do mubalaghan timmode min al mali immorde jawdi nazirun yerondiray dum ndarete dum taskete dum fa'idatun dum ko nafore muhaddadatin kerinande binasbatin ma'ubatin koloni sabu binasbatin sabu dambande mu'wiyatin takkande watazdad baydo hadhihi nasba ndedo dambande fi halati ta'akhur ender ler nettina gongol anisidad yettama sidad fil maw'id al muhaddada himko ender ko no yewtude ender ko do woni
oɗo kamba happaɗo faji tamiu ino moɓodiri hino fotti fi dhalika e ɗum ɗo hino naata moɓodira ɗon kadi a riba binawaihi wondude noneji mum ɗin tode nan ɗiɗi kala riba alfadli riba feƴƴutuɗo on wa riba nasba wa riba nasiya e riba nettinaɗo on wa min almualamati ribawiya hino jeeya e gollide riba kadi akhi ma yajiri ko koni dogude fil banuke nder ɗi banque ji min al idai immorde lurrugol bil fa'idati naforeji ɗin ko ida i duwa wonde toɓɓere duwa wonde ka haali dal ka hore dal min non ka deftere anga toɓɓere ala ɗon wa fil wada'i e kalifuji athabitata tabutude ɗin ila ajalin ha ila jal yatasarraf fiha ko ɗum woni tawata wawai sensude ɗum ɗo albanque banque on ila tamamil ajil haala jangal ha timmode sayi on wa yudfa'u lissahabiha wa yudfa'u jonne li sahibiha jommu fa'idatu nafore thabitatan tabutude nde binasbihi binusbatin sabu dambande muayyinatin toɗɗinde filmi ati e nder temedere nden ka askaratin aw khamsatin ka asaratin kan wono sappo masalan aw khamsatin ma ɗum joyi filmi ati e nder temedere nden wa min al muamalat no jeeya gollida arriba wiyati riba yankoje bay'ul ayna ngeygu ko wiyete kon ayna wawa koni bay'ul ayna an yabi'a sil'atan ko nde on tigi yeyata marchandise bi samanin e coggu mo akhila nettinigu ala shakhsin e dow neɗɗo summa yaudu refti o rutto wa yastariha o sooda ɗum min afwan on acce hakke yiltitoɗen dow ngongre nden jillidiri seeɗa ɓe wi wa min al muamalati ribawiya no jeeya e gollide riba yankoje kadi baylo ayna ngeygu ko wiyete kon ayna wawa ko woni ɗum an yabi'a ko nde on tigi yeyata sil'atan marchandise bi samanin e coggu mu ajjalin nettinagu ala shakhsin e dow neɗɗo yeeya goɗɗo kono coggu ngun hettatako taw summa yaudu refti o rutto kanko neɗɗo on tigi wa yastariha o soodita ko ko nyawli oɗa o soodita ɗumin immorde jungo makko bi samanin haalin e nder coggu fewndindu ngun ɗon tatoñe o waɗali haalin aqalla min athamanil muajjil tawata ko ɗum woni bi samanin e coggu haalin on ɗon alhaali on ɗon leer legoy aqalla tano ɓuri fanɗude min athamanil muajjil immorde e prix nettinaɗon wa summiyat hadil muamala ngal gollodal ɗo wi'ama bay'ul ayna ngengu ayna li anna mashtari sila wonde kala soduɗo marchandise on ila ajalin ha ila jal ya'khudhu badalaha o ƴettay ko feeñani ɗum kon aynan gite bi mana ko yi'oto kon ay naqdan hadiran bi mana fiɓande tawaɗe ɗon wal bay'u ngeygu bi hadi suwara e ndiɗo mbadi innama waray ɗum ɗo kadi hilatun ko alhaali goo littawassul e jogitagol ila riba faade riba o wakati jaa gomɗi ari annayo haɗore nde an hadil muamala e ngal gollodal ɗo fi ahadisin e nder hadiseji buyi wa atharin kasiratin e batteji buyi min hano jeeya mum gawlu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo mako nelaɗo idha tabayatum bil ayna so yeyiday coggu e coggu wa akhadtum adnab al baqar on jogitike e bukki nayi ɗin ko fanda jogitagol bukki nayi ɗin alegoy ko welsindike on ala haɓoyde jihadi joni on ala dondirde moƴƴereji waraditum on suɓike bizuru'i remo gongol wa taraktum on acci al jihad ndin sallallahu alaykum Allah subhanahu wa ta'ala on si on waɗi ɗum on say o wurta e hoore moɗon dhallan hoyende la yanzihu tawata
o ittataande kadi le hatta tarji'u haruto ɗon ila dinikum warton e dina moɗon kan. Rawahu Abu Dawuda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki ya'ti ala nas aroya e jungo yimɓe zamanu go yastahilluna taɓe dagina e riba bil bai'i sabu yeeyugol ko wiyete ko riba. Fa akhadhu hande kadi ɓe natana min dukhuli riba e morde natugol e riba on fi mu'amalatikum e nder gollede moɗon nde waqtilatihi e jillondirgol makko bi amwalikum e jawle mon ɗen. Fa in kana sila'atika riba on wa ta'atihi e jonnaɗo mo on min akbaril kaba'ir ko jeyaɗum e bakkatuji ɓurɗi mawnude. wa ma zahara riba e konko fiñi on e riba on feññini wa zina e zina fi qawmin e nder konngol e illa zara sona feña fi maɓɓe alfaqru basangal wal amrad e ñabbeli ɗin almustasiya e sattuɗi wa zulmu sultan e toñe laamu wa riba e riba ɗiɗo fo yahalikul amwal ɗi halka e jawle goɗɗo e Allah dande en ɗiɗo fo e sabu accutugol makko ɗum ɗon doga. wayam haqqurul barakati o nunnuno e wayam haqqurul barakati on say kanko Allah subhanahu wa ta'ala o itta barki koni ko e ngengu muɗum ngu. laqad shaddada Allahu gomɗi Allah tefto ɗon tiɗini alwa'idu kambare nden ala akili riba e dow ñamdu riba goy. wa ja'ala o waɗi akila o ñamdu riba on e min afhashil khaba'ith ko ɓurɓe suɓude ñiddude e rewɓe ko ɗum waɗoɓe e boneji ɗi e wa akbarul kaba'ir. wa bayyana o ɓangeni kadi e uqubatul marabi lettegol o ɗo faggitoto ɗo riba fi dunya ila kadna wal akhirati kala hara. wa akhbara ɓe humpiti annahu ko woni muharibullahi annahu ko woni maharibullahi piiri dow Allah wali rasulu ene laaɗo makko fa uqubatu lette on ɗon e fi dunya e ka aduna annahu no kanko annahu ko woni yamhaqu ittete barakatul mali barki jawdi ndin wa yuradu ko ɗum woni ndi weeɓite e wa yuraduhu ɗum weeɓitandi hande kadi naɓandi littalafi e perdugol wa zawali e bonugol iwa few. fa kam ko jeltasma non ko nan ɗon min talfil amwal immorde perdugol jawle alazimati mawnuɗe bil harike sabu husumugol wal garaq e yolegol wal qidani wal fidani e bonugol majja. wonano yanano to jawdi goɗɗo no sumi ma no boni ma no ɓooɓi ma no yooli ma no wujja naɓa haqqille ma ɗen ɗon direct e yo ko ɓaari bana toon ko ɗum waɗi no jawdi laaɓo ɗi no heɓa ɗin sattendeji kadi Allah jaribo to fof hayiɓe makko ɓen kono yo Allah jaribo en jarrabuyeji moƴƴi ɗin ɗi tata metta muñade ɗin. Allahumma amina. wa yusalluna wa yasiluna fakam tasma'una ko jelnan ɗon min talfil amwali morde perdugol jawla lazimati monde bil harig sabu sumugol wal gharag e yolagol wal fidani e bonugol. fa yusbihu wonta alu ha yimɓe ɗe ɗo on fuqara'ana ɓe wonta wasuɗo ɓe bayna nas hakkunde yimɓe ɓe. wa in bagiyat hadhihi al amwal hay tawi ɗe ɗo jawle heddike riba wiyati riba yankoje bi aidi ashabiha e juuɗe yimɓe majje on kadi hay so ɗe heddike ɗe bonali foya kono tawa kanje mamhuqatul baraka ko ɗe mehaɗe barki few hunde ɗe nafa la yantafi'una minha taɓe naftorta e majje bi shay'in hay e hunde. innama yuqasuna hara hande kadi andu e koɓe sonjiɓe koɓe tampuɓe ato abaha e tampereje majje on koɓe yuqasuna bi mana koɓe wonaɓe koɓe wonɓe muusede koɓe wonɓe sonjade ato abaha e tampereji jawle ɗe ɓe alana ɓode nafoore majje hay hunde. koyta hammaluna kono tawa hiɓe fawto ɗon noon hande kadi hisabu ha hasbore majje on ñande dargal e wa yasiluna ɓe sunniroye adaba ha lette majje on wal murabbi e
oɗo faggitoto ɗo riba mabghudun ko tikkanaɗo inda allahi ka Allah wa inda khalqihi e jungo taguɗo mo o li annahu sabu kanko ya'khudhu wala yu'ti yajma'u wa yamna'u li anna sabu kanko ya'khudhu himo ƴetta tun himo moɓa tun wala yu'ti o kitirta yajma'u himo moɓidira tun wa yamna'u himo wuddira ndi ɗon salo jonnugol goɗɗo la yanfuq wala yatasaddaq la yunfiqu o ittata sadaka o dépensata wala yatasaddaq o ittata sadaka shahihun taw ko ndereɗo jash'un ko ɗum woni reere ɗuɗo ko gotum jumu'un moɓidirowo manu'un ɗawowo tanfiru doginowo minhu itta e mayri alqulubu ɓerɗe yimɓe ɓen wayan badhul mujtami'u wayan badhu hino funsandi almujtami'u moɓodire dente ɗe mara haaju wa hadihi awa ɗum ɗo uqubatun ko lette ajilatun yawɗe wa uqubatuhu lette muɗum ɗen al ajilatu nettiniɗe ɗen noon wa uqubatu awa noon ko lette muɗum al ajilatu nettiniɗe ɗe arali ɗen ashaddu ko ɗen ɓuri tiɗude wabuka ko ɗen kadi woni ko heddoto kama bayyanaha Allahu fi kitabi wona Allah teɗuto ɗum ɓanginiri ɗum ka deftere makko wama dhaka illa li anna riba wama dhaka ɗum wonali illa anna riba sona tunde tawde oɗo riba ma kasaba maksabun ko faggitande khabithun suɓunde wa suhtun harmunde darun lorrayde wa kabusin ko ɗum woni ñedduɗe harmuɗe thaqilun tedduɗe alal mujtami'at e dow moɓodire dente albashariya yimɓe yankoje ɗe mi torki Allah yo Allah dandu en dendanangal riba on geɓe 73 riba ɗen fo ma 70 riba ɗen fo yo Allah dande en ko ɓuri janɗude kon e majje yo Allah dande en ko ɓuri fanɗude kon e majje yo Allah dande riba yollade e nder jawle meɗen nden si tawi le riba yollinoke e jawle men ɗen yo Allah laɓɓinan en ɗe o yaafo en yaha yaga yum hara o lettirali en o nangitirali en aduna e lahara e haray ko ɗo woni ko dambugal ngal gasi darsu 3 on kadi ko ɗo gasi darsuji 3 waɗɗen e nder maggal kangal dambugal ngal kala ko famini alhamdu wa shukru lillah kala ko faminaki haray on noddaylan ka numéro téléphone ji haray ƴeeɗen no metti fi ndaygo wonango ndaygino reedu ngunno